Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Shillong Lajong FC kelakio sendan hakakerdan kebasaw haka Jingïalehkai Football Indian League mentau senam arja arpesan. Hadian bakalala ban Pynliem ke SC Bengaluru da sanku lanot haka Jingïalehkai halayeng kabadai Shillong kabalalong man haka khatlai tarik mentau benai. Kajingjob ka Shillong Lajong kadai namar kajing tebet palat Douglas Tadin ubalathap hadu lai tali gikol haka kalamiat jong ka Jingïalehkai kata haka por 100 minit 100 minit bat 100 minit. Katba ki arteli ki kol kadai bala thap ningkong da Daniel Goncalves haka minit ke basau pau bat thap se ufigo sendai haka minit ke basau pesan +2 shwaban kut ke kelas step ke Shillong Lajong kala yok khat ar point ke bala lekai hadu prasien kala job laisien ke baya khat laisien bat syarem arsien ke kenhunya lekai ke badan haka kerdan ke beningkong kadai ke Churchill Brothers FC Goa ke baar ke Namdhari FC ke bana Punjab Katba ke bawan balai ke deka Inter Kashi ke bana Uttar Pradesh. Ke Shillong Lajong kan hap banyak kun persyak saya ke screen di Deccan haka khat pra tarik menta ubnai ke lalingkot haka por South Shiteng Jan Miet. Left foot, trouble causing.